tuai te mai whamau. O viinga o whanitanga o whamanu. Ma tō te osu si pēr i o whio. I le te amu ia o tāna pune o mana maru e ma tō tū whani. Whafo yaki le viinga o whanitanga o whamanu o wai. I te tau lava i ate o e le viinga uma. O e lava i mātou te awaki so iai o le tau langa o le viinga. O le viinga mai mātou la mutu e mātou te arananga to inga whape atu. Ia whamanuina le suafa siri o la o tai nei tai ao le ao inga o la upu na whamanatu o mātou tanata o mātou o se whanau manu mānoa iai. I leo ni whanau whaia ina wawa. Iai ke riso i tutoru ia te mātou. Ua mafu ai o mātou manu manu. Ona o mātou iai teini whamitaa. Ai whaktai whamanatu mai o au fio. E mānu rosi ai o mātou wapu. O la sao ni mumoni ato o fio male rie. Te tara i oto no fina ngalo o whanau. Ine ia moto atu la opu se le lei. Ine ia tupu mai ta tonu ngā fulu ta i ngā fulu ta silau. E whao mai ine o mātou ora o auna i ate o e tau. A mātou tu ora o whatataro ni rawa i tu waso. A ua tofu sia i mātou i aula ka whamunia. O lo suafa le Yesu o mātou o le mala au tua. Amen. Amen. Ja, me staat ook wat tegen de elektronica te houden. Fatalo fatu le sungale. Au na le tua sungal fatele tablani ya le kopea le fatua. Mali do fohano. Mese foi pa ia las le kalesia yon tulanga tofi. Fatalo fat foi le sungal fefe au ya yuni ma fatua. Ya mau foi se fio inga fie ni tai au. O lo ingoa o Tinei Malepeai. E masania ma o no te la uma i kalesia. Introduce le leila valo tanata. Ina ia ma wasa sila fia le au fia. O na ma ia foi le lato falo lo pe alo famia o pe le alo famia. Vai tala ni stamala tu. E ala le o tanata lo vai vai. Pe tautala. Ale tato falo lo po le tua le tau ni. A tumu tatou le tumu le tua. E whangangana tatou le tua i mele nei. Can you say amen? Te tautala mai e fi whalo lo whatanata. O lo muara nao Tinei Malepeai. O lo tina sa mai le numa o tua o amanahu. O lo tamai sa mai le numa mau whangatua. O au no whanau le numa whangatau te lo ke whawhena tupu i a mea. Kai te testi temio o lo ulanga pepe no le whangatau. Ai abe lo au le kase no lo tama. Ko tau se o le numa mau fo ia i ngongo sausi. I tua le maunga. O nanga lena ora ina o ora e ai. Se furu baru tau saka whao le skulu Samoan. O Samoan le ani. Dua skulu tau saka le ani. Ni taia o toi fo lo Samoan. Tau nua tu o Samoan. Wala wina loi maa ua e whaipewhi au le nua tula. O le nua na o avene no nua pele o loto. Lea le nua avea o le atua o te ngalue ai. Se furu tau sanga o whaiwhi au e le nua lea. Ia ai toi malanga e se mai rono tu langa o mai o lo wale tino. O te whionga i mau nei tai au le alofa ma le moni o le whamaoni o le ala le nei o le atua. O na ni mai te tene a sa maua ia. I le tausanga a lua whesi kuma le lima le whata tea kuna ila soki i a so lota meti. E whaile loto te meti se o whana. A lawa abe o whani mai. O tau mua tua le whani mai. Whaile wha atau la uru se i tulo. Mai le resort. O le pibiki la o whai ai tulo. O ana wai atu le whau mai. A lawa a matana ho o mai le stroke a tea. Nana sawa le result le fu mai, via le fu mai le helicopter, le ave ia le Loma Linda University Medical Center. O inasa tomo fiti e lo mai le.
Ia whakatei lea tua I lana whamalo longa. E rua mai aso no lei whanama. Au tō tea mai roi tua. O le tana lea whamai whamai ia tia o lea e te tangi pēro maho whau au ngā ia tia. A mai tana whamai ia tia. O lea o control o high blood pressure. I mawhanga na piliki e lo whai aise tu lo lana. Tātou sa mo e kami tere mai lea tātou. A tau fula ia ngara mo I mo te ana si solo mo e lea ngase ole. O le tata mo o lunga. E pay attention mai mo maule. A mai tana whamai. O lea o control lo toto mo o lunga. I le mele o e whamai. I medication. A miso mea ai. A me la tara na whamai ta. Ai o te li loa. Po au mea ai whani. Ira le no lea ko le whara bina. Ora o le roa whaila o ai whai. E so o ngā aia tu loa. Io, so se mea I mua lau rau e karo I ai mai. Ai no o mawhau le tana nei whomai. O na poto ai o mawhau whaila o ai. Tu loa. O mawhau mea I na survey for ia tau whanmai. O whiatu mato ai mai. Te mana tua mea o kama pua o mahatai te whomi. Wa ai mea ai ia. Mea ia la ai ia. Mea rawa ai o mea ai sa. Masanya na ulan mato ai. Ang iya la ko to ai me ai se ai to te le mai. Anyway, from that point, another from my 240 opponent. Our technique, I weighed 185. Amen. Well, Lucio Pongo or Fama, if you are dying. Or Tino Lete, or Tino Mat, for your Marusia. Le ana le ma fa malo no ma le tu. O le mai o na bua na mo ia tau sa le. No to to le fatu se tu no ma le masu o mat. E su watu le. Su ma le fa fa le nga ma fa tu ana. To fi atu le komite la u ya ma to se no ta to so. O la na fa tu ate ma fa le mai e te le te mai. La fa ta su so se se ale ma lo su ne yo fa yo na. O na fa le lo. Ona ele lava maros. Ai fa taile tu ai todo pai pes. Ola maros teu. O fa o ina fa termina mai le nessa ai. Ola vi inga mai fa fo te. Samlanga tu le sumal fa fe ngai Sara hunga le la hunga le matai na tufana na lofa ana mea le na ona e tusa ma le marusi o tangata ma fuona a fera o mo mau le la hunga tama ona o le sa tonga le na uma le oro si ma to si a kono to o le la hunga mo muli le na fa lo mo to o te lo o tua e mai to ina le upo la tua ia ta na ia tua ia na fa tai sa mai ona le mata mo fio le upo la tua asa o mo le mau na le aso le ilo to ina no wala ia mai le vai na mo le muli la o mo le fia au le fa fia tua ia matai na I le o ona le ona le ma le fa mau ulu fa le mai na le fio lo wale they say amen. Amiga, está todo pati. Porque atu le sumale. Tomau le manuela, tumale apopea, malfatua me pa la fina luenga o nei. Na luenga mata mo fi. Hallelujah. Ese o mona stone wole. Mau le tu le tai out. Ona sio mato e kaisi e fo. Toile to tele pe o to. Toile le tele fa sa mo per ma ne o to fa sa mo. Ata ya tu na una mole. Fa ma no si ya tu to ni fa ma na ta to nan. Amen. Le fe po wale na ma la ma ya ile fa ya na. Sa tu ai lo para ni lo sa fa ma su ai. O lo para ni lo le o yo place Kenya University a Kosi I Samoan. We have first director in public works in the EPA, so he's an educator. A man time. O fa no o fa ile fe ko. O fa ile ngana fa per tania.
out whanau o Samoa. So because he's an educator, whanmaya ia tau tua nā tātou ngani. O te lora mane o e kane si Samoa. Ina ia tātou wha Samoa pēha. Ina ia whanongo i whanau. Ina ia tapue mai e tātou ngani. Ina ia ni awa ni mou tātou culture. Lea batua i whamano tele afu ele Sunday school ki whānu. Mala whanau mongo i fulfulanga nei tai au. Lea ki ia le li. Ni ia le amu ia fu whanau ni e kane sia. Lea mou lea banoa. Whaalong wai ni ngana. Maa wai ni ngana Samoa tātou. Foi ni ina i tua. Au tai atu. Ia sunga po pēa mala banoa ni tai au. Ola amatu ta apena po fa mela brother-in-law. Sauni mai te la ua I tātou lotu nei tai au. Fa te whamandie. O awa ilo wala ulia mai matu e kare si e Victorville. Ai, o sa ia e whairo lotu. O te whamu e te tōna se ta maa whana nganga e se male maa lu o lusu whonga. O te whamanatu mea tau so te maa sino si mangeo. Ilana tautana, ilana deliver, e se le malu, mani e whānu. Koe ngā tamata e malu a ati ara tautana. O se te mai, e ma maori tō whāwha le tua. Anuia, lo tau ngā wena. Lo iai se te maa, ia whape nao na rosi. Tua iai whanau le tua te vine o lo e tō ngāi ue ai. O sa matau a inga o so tō hua tō e whoi vai ngā e Malepeai. E sa umele nunga mau whoi o sa o a rau. E sa uelo tina, e sa umele korolo tamare nuku le tōng. Ia o tū ngā nei a inga. Ia o tātou mafuta o tā au nei. Ia o so wa te li leo o skili fo le noa. Pato a sama Samoa o le tama le usu le mato a ina sa mai tamusia mea o pepe. Ia o whaile wa mama tama. Ia leo a mai e wha a wau e mata kusina le te ia. Leo mato mama mai nei tai au. Ia e tātou te whaisa minga whatasi. Ia a tātou wawa i o se upu mai la whiunga le atua nei tai au. Tātou te whalu longo iai. O le amagole le tusa e peru o le mtako sifulu. E fifa tawina le whai po tau sifulu ma le lima. E whangata mai le whai po tau sifulu ma le hiva. Tusa le apostolo Paulo le kare se e peru. I tako sifulu. Whai po tau sifulu ma le lima e fia whangata ma le tau sifulu ma le hiva. A whai mo tātou tusi ala mai via le ring. Ia la tātou whaitau whaatasi mai ai, whaitau na nino, whaitau leo tele, I ia. Ole mere a oi kano ia o to pamanosi, o ia ia tau I tele. A wa mai ai to le sai. Ia mo o to le mea na pola pola ia. Ia mo na wai o to le pina malo le sua. A wa so I ti la. No mai ai le o mai. Inde fatu ai mai lava. Ai o le a Victorville fatu sua. Inde mai. Antui. Ele fe la lo se asia. Ai ta so ele su li manaya. Ai va se sua ai o Amen. Glory. Ia whamanu mai le tua I whitau ino le nga whiunga nei tai au. Hallelujah. Pai puna tosu ma le lima ma tosu ma le ono lo iai puia. O le mea lea awai la fuai o tau le whamarosa. Awai iai le tau I tele. Awai au ngai ate o tau le usai. Ina ia maua o tau le mea na whalafoleina. Pea uma o na whaia o tau le fina ngalo le atua. O na maua le ata tau manui o le atua. Can say amen? Amen. O le whamarosi le nā mo tātou le tai au nei. Ia, whamarosi le tasi.
Nanga watato ya iteni fekita. Pera tautala yele. Tamafane nanga ni tayaune. Oya na tende se hasa tato falo ni mea. Matautia tuki. Au nete umutu asuya. Toititia aso uma mea tuki. Amesele mama watu na mena tuki gas. Pero wafasa na tau. Tangata o community ile uleo. Hapa foi na mea tene me tuku mai France. Ona mea na tuku mai Turkey. Ema tautia. Mea fena talo tule mai. Can you say amen? Ona mea ya wayana fama natu pea. Mala aunga pea la aunga. Fama alosi. Ina ia. Awa nei faya ina tatou. I mea o suso manga. Olo tatou ba aya pe ile aso. Maletai. Can you say amen? Awalu ala upo le tu ale tai au nei. Ile awa oina. O te fa tai ona. O le te awa mai mo tatou. E o matusa. E famani ayo se te au lava. E te tau na la maina mo tamine. Lenga mo tatou yai taini fanita. Can you say amen? Amen. Ia avea mau o Cristiano waso fanita. Ele oso tanto belei. Mas malos o fatu tua. I tenge tamale muai. Au tenge lutel tenge tai. Tenge fa fitaun. O tenge ya tania maele mon. O le fa o tanga ro ya titata. Kamele avistamba mapati ni ya tenge. Pamela apostolo awali la foi o tofa malos. Aisha memo mo. Lama yele tau yo ta pena ma yele tua moema. There is a reward that is going to be given to all of us. Pa fa ta to tele fa ba ba. O le mena le fa ma yele o pole tua ta nei. Awale to ualo ta to fa malos. Ia fama rosi letas. Lano nei un asso o fanita. Amel tana tuspaya o fayatu ya po no so upside. Ia wa yatu o sana tama mai numa matua. Ona ia fa pehatu le. Ia fama rosi. Mai tata fama rosi. Ona o tata nu. Ma ayo o tata matua. Amel ya restalo na pati re ya suma na. Memo buang fama rosi la yei tamu. E ma fuori tanto wo e fenga wenga. Ma e fama oni lo ngalwenga. Ma e am tani lo ngalwenga. Ma e la nei lo ngalwenga because there is a pay. Can you say amen? E yei the reward. E yei lo tutong. Same principle apply le upo le tu le tau. Atatofio even wio le tua. Atatofio le ora fa ba. O ta pena me le tua mo e ma utamata. O talia Yesu yo tanto loto. There is a Lord yei to. You love the night find motivation. E te va ai. E ta la ye o malue. E ta la ye lo nanga ye li. Ona ye tau le fa tani. Mele ao ina famanos. Mai foi mun mawala apostolo le kare sile tai salolila. E yeye aso le yeye pufa uma le tua. Awai dia la le pu. Can you say amen? Mai e fio mai langi ye ina ba male alanga, male leo la musili, male pu le tua. Mai o mbola la tu mai o hoti o ye. O le fa posai leo na vina e o la matto. E tanto te ma futa mai ele vai ni. A melhor foi como mulher o feitana. E o to fa ma fanai. Letasi. Inevitable. So it's very important that we pay attention. Can you say amen? Lema olai lema le feita. Ai tanto famalos. E tanto te mo le tau. Nero te no pode tua te hawo. Mero na lua. E a ngaya te tolo sa. Amen. Ono sa i me tinga.
Ono sai whenetau na ruenga. Ono sai whawhitau ni o le aima. Ono sai mea uma lapa e whau ira vea o tātou ola e malo o tau soifua. Ono sai. Ai tupu le na ono sai. Lea na hao ina ni tai au nei. O le kio mea uma ia iai e sui tonu na te tātou. Can you say amen? Le tātou pesi koe ori le ri o lo marosi lea. O lo nuinga la vai atu pefe o ere marosi. Ua alu vai aso le eisa ori le ri. No Jesus, no joy. Can you say amen? Same thing apply over there to a child. E ma fonta to ma roi de uma. Because in the center of you, there is Jesus. Can you say amen? Amen. Well, the thing on tato tanga will, tato fono ino ma. The center is who we are uma tato to fire. Can you say amen? Amen. Onusa. When apostole tato to tuli male usai ile tamu olo luma. Amuya tato di Amerika ma ile tato awan. Ama to Samoa o awala telepi oma e omo e pefu e tele mama. Ale mele upole tua. Ya tato tato tuli male usai ile tamu ala fatwa uma na tamu e tomu e pefu e tomu e mama e tomu e omo. Can you say amen? Lala wina leta e tomu e fafita. E ni stemi to falo o mai la una to fafiau e fai la si pefu. Ai me seava o falo o fafiau o salfo ni ripoti e tinga ni no to fafiau o to wa mio ia na faula sa la uma e fa pefu. Ia fa pefu ni la rotu. Sole o ka kia le pefu le la uma fafiau ka ha. Wa foi wa ka o fafiau ni ia. Ala na fa ma lo sera apostolo. Tau fetuli male o sai le ala e fata uma na tanu e ai pefu e ai mama e ai omo e ai bioma. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Amuya ta tola me kame tasi si awala if you are e tau se pino. O ao na feta o nuo tula. A wani fa mo to go sta nuo tula. To yo ni ni ko ale tele o pino wala ya. Ona fala uma uma fala e fa mo to o sta nuo tula ko wa o ma o fia. Oma le mau man pio o wa. Ha na o le tu ta. E a una le usa. O lui ma su ko sa ile o fatta di pe o sa. Mai mon mau perfetto in se fa scuto sculetas. E avete to ma fatta di e fatto sai na il aito. Can you say amen? Amen. Famaya na to te femo e na to te fetuni ai ti ngai na le vai fo. Fa tu sai ai le tanata onusa. Amen. Tanata fatanta. Pa na le to tarane. Ya veta to cristiano fatanta pe malusa. Lema wa nata le to le fio mai le. Ale na to fetawina taone fe pe to sfu ma ti. Famai uo to titi Joy titi la. Ona fio mai leo le mani mai. Tem sele men. Mama le fa tu mai. Ole mele na tupu le tengole la apostolo pe tegu. Na tupu sige talata. Pe monia yesu to ya fio mai le. Can say amen? Amen. Mama pe tegu. Awole I fa sai o to le na tu talata le fa tu mai. Le ana ya fio la. Can say amen? Amen. That trumpet of God is going to be sound very soon. You know, in the conference, the two way the vision, and that vision was given to him, and he said that the second coming of Christ is upon us. Can you say amen? Way look man tato. Almela to sing it up to toilet. Pay guys to feel money. Remember, wa macho wa tamago sama ya ko uli wa tatia mai tesa. Ona nei lava e macho te fa tan. Lo
It's coming very soon. It's coming very soon. There is a reward when Tanaka to Mama. Leana Victorville for the town, Temilama. Oh, Soya, you took to Mount and even the family. You are one, Lord, two farmers. If you not know that two are there, what about occasion of the hand? They are one. They lay no for nothing. They lay feed a boot. They lay fire pepper. They lay fire bread on the floor. I am one. Let them wing on that time. You have ice swing. You get swing on the wall. Police are talking labor and farm time. All Americans, no kids. My voice here. Can you say amen? El mar tatou sa. Ina ia maua tatou le mea le fola ina. Pea uma tatou whaia me whina ngano le tu. Can you say amen? O le tamu uma ngau mea uma o tatou ngano. Tara tu whaia se ala ngā tatou te maua le rani uma ai mau tatou. Mea apostola whai ngata ni leila o rani mea tatou te ni natu ai a ke miso Yesu. E sili anu tatou male. Mai para tu whaia e whatuina, a whanu tu e whatuina tatou whatasi mo kariso na ia moti. Ia whatumu o tatou mawhau I mea o le nani. Can you say amen? Lea me tautala e upo le tua tā. So e lua mea tā hua lea, mori atu me nei tā. Mori pa I o tatou kāsi. Ina ia maua lea nganga whamaos. La mea mafu tatou whamaos. Mua e iei tau. E au ngā ia tō e mao le o sa. Lea ngā iei whau la vea o le nei o langa e whala. Me lave mo fie I a te tatou. Can you say amen? Not only that, verse 37 in tatou whaitawina. Ua toi titi la. O na fio mai lea. O lea fio mai. Can you say amen? Ave ese atu tatou mari nei lalo langi whai tāo tatou. Ia la upu nā mo tatou me tātou. O le whai au mai Victorville, e le au o ungu. E ngā upu pua e māngai. O te metana tasana ta poto. Long sermons move chairs. But short sermons move hearts. Can you say amen? Amen. Ya rofa le tua. Fala tele na upu yo to roto mo to fina na. O tato ya tele fa ta. Ya tato fa ma no fu le tasi. Ina ia. Tato mo le taui. Tato mo le loto unsa. Ina ia tato mo le me na forfora ina. Ya na o to titi. Titi na. Ona fio mai leo le mai. Ele fez todos os números, vai ganhar por todos os números, ainda vai ver. Ele fia le atua e tu muni. Ora o tau tangata na o numa to o tua. Can you say amen? Tangata mai fa tanga ala o to o fa. Ele fia le atua, ka fa le atua, ele o tau e tu muni. Ai fa tu tua. E ona ile ana. Can you say amen? Ya veta to mo tangata fa tu tua. Awali ave tatou mtamati tu mu. Beana leo tatou le tu mu. Ya familia baya tu le ko le ta yao. Familia tatou kalesia, familia ni tamafa na nana na tua. Ele suafa Yesu. Amen.
Manea nisi pule kone au ke o soi ua. Mai pawali el kuat pa ole ula. Ele o kongi ula. Hallelujah. We keep moving forward. Amen. We strive. Keep going for the Lord. On the side. Have that patience of God in your heart. Amen. So Sonny Mine too. With God's help. So Sonny let you know lot to your man will fall. The wall of home that you need. Say God, I need your help. And you keep on moving forward. One finger time, one feet time. Yes, amen. Oh my God, you can overcome those things. Why? Because greater is He that is in you than He is in the world. Hallelujah. You have that power from Jesus Christ to overcome every problem that comes your way. Hallelujah. And then for your own and to it, we know that to it, it's to it. But we know that to it, man. Lo ba ai bai la rangi a se ka so ko we ta so tana tana. Yes, amen. Hallelujah. She's in the full on man. Amen. Hallelujah. Fa I Lord la rangi. We ta so tana tana. Man. Fa malos. On side. That's a war period. Whatever you're facing, whatever you're going through, hallelujah. You have that power from Jesus Christ to overcome those things. Ilo lotso ile naita. Me fa ma walalo mai fa pe fuletua. O te mana amia lo so. You know te le lo pole ale tu langa lo ia lo wainga. Lo tangata. But God knows. See the fear le tu what you're going through. O le fina ngalo le tua aua e te vai. Aie malosi lo lot. Hallelujah. Ala tanto wifa matalo. Ile na hitaya. Fa tele tu ile upule sa mata ufano longoi. Ala ngole me moni lava le tu le ya se so mato. E to tono le fale le mana mielo of sosani. E yai lava melo fa banana. Vai aio mato wolanga. Le tua le se fa fitauli. E mo ye esse.
Aulo ia te oe le tali o ia whawhita uli. O Yesu ke riso lava lea. Na ia maliu matoe tūmai. Ina ia mātou manu mālo. I mea umalo tu tupu ia te I mātou. I le aso ma le aso. Whamanuia I lau whanau. Hangalelei oe le tua I lea nala ma iei lo upu. Iai pelo whaunga mana I ante ia. Whaftai I ante oe le tua lo whamanatu. I ante I mātou alo mātou iai vai te mi whaingatā. A le mātou le mātala. E a whainga le mātou fia I ante oe. Wa le mea le lo tau mawhai ei le lio le laulangi. E whasi ma whao matia. Ia ma whawai vai o mātou tangata. Alo whina ngalo ina ia mātou mālolosi. Ia mātou wola manu mālo. Ia te oe lo lava vi inga whamanuia oe. I lau e kālesia. I nei tai au le sua for Yesu. And all God's people say it, amen.